Assalomu alaykum barodaroim. 10 ta telefoni nav гирифтагим S20, S21 Ultra, S21 Plus, Samsung Galaxy S20F. Инам бачаҳо 52 72 19 19 Pro. Шумо телефонотонро биёрем, болои 6 сум бутен мешава алишам, болои 6 сум бутен телефони навтон фура, навтон фура, нав беутон фура беу. На бачаҳо номероро меонем 907 89 18 18 занг бизанем. Инам берем узинаи iPhone X ай. Нархиш 3000 сомон, 128 гигаша. Нархиш Samsung Galaxy S21 Plus ай. Нархиш 7000 сомон ай. Телефон састанаш зурай. Одан кор мекуна S21 Plus. Нархиш Samsung Galaxy A52 ай. Нархиш 3500 сомон ай. 3500 сомон, нархиш 7000 ай. Иш 3000 ай. Нархиш Samsung Galaxy S9 ай. Нархиш 1600 сомон ай. S9 Plus ай. Нархиш Galaxy S20F ай. Нархиш 3500 сомон ай. Нархиш Redmi Note 10 Pro 128 ба 8 ай. 3300 сомон ай. Бо арзон меша. Нархиш A52 128 га ба 6 ай. 3300 сомон. Нархиш Note 10 Pro ай. Note 10 хули ай. Нархиш 2000 сомон. Нархиш чип иш Samsung Galaxy S10 Plus ай. Нархиш 3550 сомон. Ҳамаи коробка доран, ай Москва овардагиян. Моделҳои зузура бачаҳомо дар шаҳри Бохтар мебошем. Стеклани дукони 121 ва телефонгузори кӯчаи Баҳорина. Ҳамаи модели телефонҳо ҳастай. Кадоме намедонад телефонгузори кӯчаи Баҳорбия лабои модели телефонҳо ҳастай бачаҳо. Лайк абчиқем, подписатсияро фаромӯш накунем бачаҳо. Канали мо дабдурем бачаҳо лабои модели телефонҳо ҳастай. Лайк абчиқем, дар комментариях нависин. Номеро 907 89 18 18.